Najważniejših prioritetoh pokrajinske vladi je ključ za očuvanje stabilnosti Vojvodini, to pitanje zaštiti prava nacionalnih zajednicoh, vyznačil pokrajinski premijer Igor Mirović. On najavil, že na sobotu na zajednickej schadzki republičnej i pokrajinskej vladi bude rozhvarki, že bi u budžetu za 2017 i 2018 rok uroveň finansovanja nacionalnih zajednicoh bol vraceni na uroveň zo 2014 roku. Nacionalni soviti Nješka dostali vkupno 13 milioni 800 tisjači dinari. Sredstva Nješka, ktoré sme dostali, to 735 tisjači u polnej sumi. To otprilike toto, co nam bilo umenčane s prethodnim budžetom i teraz nam vracaju 804 tisjači bilo umenčane, 735 dostávame i nazdávam sa, že to všetky tote aktivnosti, ktoré boli planovaní a museli buc na jaký spôsob umenčani, teraz budu splnjeti po konec roka. Jak potolkoval predsjedatelj Nacionalnog sovitu, penječ bude uloženi do robotoh na adaptaciji doma za Rusnacoh u Kocure, a sredstva dostanju i teater i Zavod za kulturu vojvodjanskih Rusnacoh, a ostanje i penježi za čečuci roboti, kotri ostali oščerbeni pre prethodne zmenšanje budžetu.